Nas u istraživačkim duhovima divljih zemlji. Na primjer, za mene se snajpere, svi 4 idete ono... Mislim se ovo je kod dok ti pjelaš na Aqua Srednji klik. Na čemu? Ne igram joystickom? Na daljinskom. Misija spasiti svinju. LOL. Trebamo spasiti svinju od ovih ovdje svinja. Stani, brate. Stani. Aim mode, order wheel, push to talk, fakat to. Čekaj da vidimo da li dela. Push to talk, push to talk. Yo! Gle njihova imena. Jerry Fett, Lydia, Galileo Polo, Werewolf Polo. Dobro. Mislim da je krepala svoju pičku mater. Ja ne znam van. Ne znam van, no! U pičku materinu ste me doveli, jebem ti. Fuck you! Per, na kojem difficulty ovo igraju? Na Jerry nam je u kurcu. Jerry, I will pick up your reboot card. Alpha, Delta, Bravo, do you read me? I do. I have one. Communication is everything. Okay. Čekaj, to je žensko. Pa nemoj me jebat, pa daj mi nekog korisnog. I'm coming! Need a medic! Bleeding out! Got an antenna tied into the cartel's comms network. Let's deactivate. Pičke niti ne pričat lupaju, barem pišu, ajde. Znakovnim jezikom smo se koristili. Zakaj s te strane vidim, kaj ne s druge strane vidit, kaj mora baš biti s lijeve, kaj igra uvijek tako komunistički nastrojene. Okej, vozi, no kaj brate, kaj, šoku si pička ti materina. What is our objective? Kaj nas armor? Yes, it's free armor. You get it from free version of the game. From the trail. 5 hours free. That's only what I get here, in my country. Poor country. Russia not very good country, you know. We don't have money for expensive games, we free trial version. Bro. Indonesia. You are from Indonesia. Matchmaking all over the place. Stari moj, pa ona ima pinga 200 i nekak iz Indonezije. Ili ja, brat! Sergeant, what the fuck have you done? Delta Bravo, I'm back. The Russian is not anymore with us. You see in the night. I don't see in the night. My monitor is not bright enough. Did you try to shoot me? U 600 metri od tebe. Znaš kako sam ja uporan momak u dobroj kondiciji. Nisam, boga mi nisam, evo, slezena ga stisla, gotovo je. Oh, thank you. Yes, pick me up. Come on, drive, I only have 4 hours left to play. Whoa, I see a chopper. 3-4. I sa strane jedna mala... 285 west, northwest. 285, dve male grupe. I have a problem, I don't know how to get out of this car. The drone is up. Oh no, I think I have a problem. Ja mi ih markal. To sam tel. Isuse! Check it out, weapons case. Da idem tam natrag. That gas can revive you. You want me to get high? Now. Nice job, guys.
Thank me later. Houston, we are flying on a very high ping. Target number 2, there. Mogu se hititi? Ne, nemoj mi to raditi. Joj, brate. Poginuo sam. I don't know why he left the chopper and left me to die. Kak sam to napravil? Sorry, I threw a grenade.